Major Ntoni Rusagara wari uzwi ku izina ry'urugamba rya Moshe Diana yari umwe mu basirikare b'inkotanyi b'intwari yashyize ubuzima bwe mu kurinda igihugu no kwirukana ingabo zakoraga jenoside. Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe uko yitwaye mu rugamba, imirwano ikomeye n'ubutwari bwe bwatumye aba umuyobozi w'inkotanyi mu rugamba rwo kubohora igihugu. Igikorwa cyahinduye amateka y'igihugu, ariko hari icyo abaturage batamenye. Yesuwa na Kalebu, bamwe bo muri Bibiliya, ndetse n'umusirikare w'umunya-Isiraheli Moshe Diana n'uyu munyabigwi wacu, nibo abantu batigeze batinya imbaraga z'umwanzi, maze akabanza akageraho umwanzi ari, maze akagarukana amakuru yo gutsinsura umwanzi. Nuko Camp Kigali yaje gukurwamo. Twitwa Isaha ya None TV, nimba ugeze hano bwa mbere ngaho kanda subscribe kugira ngo ibiganiro bitaha bizaza bisubiza ibibazo wibaza ubu. Nitwa ikaze. Fred Rugema Gisa, so that I will bear faithful and bear the true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Ibihe byiza nshuti bavandimwe duhuriye kuri uyu muyoboro wa YouTube Isaha ya None TV, aho tuvuga u Rwanda, tukavuga ibigwi by'intwari zagize uruhare kugira ngo u Rwanda rube ikivugo cy'amahanga. Nk'uko tubimenyereye rero, dutangira twibaza ikibazo gito cyane ariko tukanagisubiza. Benshi iyo bavuga ubutwari bw'inkotanyi, amarangamutima aruzurirana, abandi bakarira, abandi bakimyoza, abandi bagatekereza kure cyane, bakibuka bya bihe bahuraga n'inkotanyi. None ujya wibaza ahari cyangwa ukabaza mugenzi wawe, umunsi uhura n'inkotanyi bwa mbere hari ryari? Isi warazimenye? Niki cyakubwiye ko ari inkotanyi? Abandi bati udutenge, abandi bati imyambaro yabo, abandi bati imvugo zabo. Oya mose, reka njye mu ntara y'Amajyepfo, mu cyahoze ari perefegiture ya Gitarama. Reka twibaze itariki zagereyeyo, twongere tunibaze zageze gute. Ibi rero reka mbigusubize mu magambo make cyane. Mu gihe ingabo za RPA inkotanyi zari mu rugamba rwo kubohora igihugu icyarimwe no guhagarika jenoside yari irimo ikorerwa abatutsi mu 1994, umugabo mukuru w'ingabo za RPA Major General Paul Kagame wari warahawe akazina ka Fande Peace, maze arema amatsinda y'ingabo. Bataliyoni y'157 yayoborwaga n'umunyabigwi Afande Fred Bingira. Iyi batayo yari irimo n'abandi banyabigwi batandukanye. Ni naho ngiye kukubwira nk'umunyabigwi wakize uruhare kugira ngo inkotanyi zisange mu ntara y'Amajyepfo, mu gihe mu myumvire ya bamwe, ku maso ya bamwe bitumvikanaga. Uzumva bakubwira ko urutindo rwa Busoro mu karere ka Bugesera uru rwaciwemo kabiri n'ingabo za FARE kugira ngo inkotanyi zidakomeza kubakurikira. Iki ni ikibazo benshi bibaza, ariko bagasubizwa bagira bati ubutwari bw'inkotanyi. Bataliyoni 157 ikimara kwerekeza iya Bugesera na Kamabuye, basanze ikiraro cya Rwabusoro. Ingabo za Aduyi zagishenye, bahita bahashinga ibirindiro bikomeye ku gasozi kari hakurya. Nuko berekeza imbunda ziremereye ahahoze ikiraro kugira ngo zibuze ingabo z'inkotanyi kucyubaka. Ubwo hari tariki ya 16 Gicurasi 1994, abasirikare bake b'inkotanyi bambutse nijoro bakoresheje ubwato busanzwe, baragenda barasa Aduyi kuri aka gasozi, ahita amenengana arahunga. Bamwe bati bakoresheje shamburayeri z'amapine, ariko ubutwari bw'inkotanyi nagatangaza cyane. Icyakoreshejwe icyo ari cyo cyose, iri joro ryo kwa 16 Gicurasi ryasize inkotanyi zambutse hakurya y'ikiraro cya Rwabusoro. Iyi operation yo kwambuka ikiraro cya Rwabusoro aho cyari cyamaze gusenywa yayobowe n'umunyabigwi wacu, intwari cyane, Majoro Engineer Eugene Ruheta Macumu. Uyu ni umunyabigwi cyane mu rugamba rwo kubohora igihugu. Iyo uvuze izina rye, benshi bamwumvira mu bikorwa bitandukanye by'ubutwari bw'inkotanyi. Ubu yibereye mu mahoro yaharaniye mu gihugu yaharaniye. Uyu munyabigwi niwe wayoboye iyi operation yo kugira ngo babone uko bambuka iki kiraro cyari cyamaze gusenywa n'umwanzi. Ibi byatumye inkotanyi zikomeza urugendo rwo guhagarika jenoside yari irimo ikorerwa abatutsi. Bataliyoni y'157 ihita yerekeza iya Nyanza, bahava banyura Muyira, Kinazi, Nyarurama na Ruhango. Ubwo byari bigeze tariki ya 30 Gicurasi 1994, bakomereza buhoro Ntenyo,
ahitwa ku mugina w'imvuzo, bahinguka Shyogwe mu gitondo cya tariki ya 2 Kamena, baba bageze i Kabgayi, barokora benshi bakomereza Butare bagera Gikongoro. Ngayi nguko wowe wari Butare, Kabgayi, Ruhango, nguko uko inkotanyi zagutashyeho. Ngicyo igisubizo cy'ikibazo twatangiye twibaza. N'ubundi ibitekerezo bivuga u Rwanda, ibitekerezo bivuga intwari z'u Rwanda, turacyabyakira muri uru ruganiriro. N'ubundi nk'ibisanzwe twajagajaze inkangari y'ibitekerezo byanyu, maze tugwa ku gitekerezo cy'umukunzi wacu. Atangira agira ati, muzaduha amateka ya Lete Rusagara Antoni Moshi Diana. Natwe dutangira tugira tuti, nguyu inyamibwa yaduhaye amahoro, imanzi idatinya imiheto yaguye nk'intare, ntiyatezuka ku ntego, amaraso ye yabaye umubande w'intsinzi, maze u Rwanda rurara ruzindutse ruririmba ubutwari bwe. Uwo nta wundi ni Lete Majoro Rusagara Antone. Kuko bisanzwe rero aya mateka y'intwari zacu iyo tugiye kuyavuga, duhera ku ishyano ryabaye ahagana mu 1959. Ariko iyo ugerageje gushaka inyandiko zivuga ku mavuko y'izi ntwari, ubuzima bwazo na mbere yuko zinjira mu rugamba, ntabwo biba byoroshye. Kandi koko urugendo bari barahisemo n'urwa gisirikare, si urugendo rw'ubuzima bwari bwo bwose bushobora kujya hanze uko bwiboneye. Ariko intwari ihora ari intwari. Gusa nkuko nari mbibabwiye, iyo ugerageje gushaka amavuko ye aho yavukiye, ntibiba byoroshye. Gusa iyo uganiriye na bamwe mu babanye nawe ku rugamba rwo kubohora igihugu, bakubwira ibye bafite amarangamutima menshi bijyanye n'ibigwi by'iyi ntwari. Ariko kuko ari intwari ukagiramo bike wumva. Ariko nyine iyo uhuje ibyo bitekerezo by'ababanye nawe ndetse n'uko urugamba rwo kubohora igihugu rwari rumeze n'amateka y'abana b'u Rwanda uko yari ameze, bigaragara ko uyu munyabigwi nawe umuryango we wahungiye ishyanga, yaje kwiga amashuri mu gihugu cya Uganda, ari naho yaje kwinjirira mu mutwe w'inyeshyamba za Museveni NRA. Mu gisigara cya NRA yamenyekanye nk'umusirikare w'umunyabushobozi wagaragazaga ubuhanga mu mirwano ndetse n'ubuyobozi. Urugamba rwamubereye ishuri rikomeye rya gisirikare, rumuha ubumenyi n'ubunararibonye byaje kumufasha ku rugamba rwo kubohora u Rwanda. Reka turebe ukuntu Rusagara yaje gutabarira u Rwanda mu mateka y'urugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Hari abasirikare bagaragaje ubutwari bukomeye ku rugamba. Umwe muri abo ni Majoro Antoni Rusagara, wari uzwi ku izina rya Moshi Diana. Iri ni izina yari yarahawe ku rugamba bihuye n'umunyabigwi w'umunya-Isiraheli w'umusirikare nawe wagize uruhare mu mateka y'abanya-Isiraheli. Iri ni izina baje kumutatira bijyanye n'ibigwi yakoraga ku rugamba. Moshi bisobanuye Moyize. Kwinjira muri RPA mu mwaka w'1990, ubwo ingabo za Rwanda Patriotic Army RPA zatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu, Rusagara yaje kwifatanya n'abandi banyarwanda bari bafite intego yo kugarura impunzi no guhindura amateka y'igihugu. Mu gihe cy'urwo rugamba yazamutse mu nzego za gisirikare kugeza ku ipeti rya majoro, bikagaragaza ko yari umwe mu bayobozi b'ingabo zifite ubushobozi. Uyu munyabigwi reka mbabwire ko mu gutangira urugamba yari afite ipeti rya kapiteni, ariko akaba yaraje kuzamurwa mu ntera. Mu mwaka w'1993 haje kubaho promotion izamurwa mu mapeti y'abasirikare, maze ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1993 avanwa ku ipeti rya kapiteni ashyirwa ku ipeti rya majoro. Ikapite kwinjiza mu mutwe wa 21 Mobile Force ahabarizwaga uyu munyabigwi wacu. Uyu ni umutwe wayoborwaga n'umunyabigwi Charles Musito mu gihe cy'urugamba rwo guhagarika jenoside mu gihe cyo 1994. Lete Rusagara yari umwe mu bayobozi b'ingabo zari mu mutwe uzwi nka 21 Mobile Force. Uyu mutwe wari mu mutwe y'ingabo za RPA
zifite inshingano zo gusunika urugamba kwigiza kuri umwanzi mu bice bikomeye by'igihugu, cyane cyane mu mujyi wa Kigali. 21 Mobile Force yari igizwe n'abasirikare bafite ubunararibonye mu mirwano, kandi bari bafite inshingano zo gufasha ingabo zari muri Kigali mu guhangana n'ingabo za FARI n'interahamwe mu mirwano ya Kigali. Niho uyu munyabigwi wacu yagaragarije ubudahangarwa n'isumbwe ryinshi ryo gutsinsura umwanzi. Ababanye nawe bakubwira ko uyu yari IO w'ingabo babaga bari kumwe ku rugamba. Nguyu we yageraga imbere y'aho igitero kigiye kubera, akabanza akazana amakuru ahagije, abahungu nabo bakataka bazi uwo bagiye kureba uwo ari we neza, kuva ku rukweto ukugeza ku mbunda afite. Nyuma y'itangira rya jenoside kuwa 6 Mata 1994, ubwo indege yari utwaye umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana yahanurwaga, ingabo za RPA zatangiye urugamba rwo guhagarika ubwicanyi no kubohora igihugu. Ni itegeko ryari ritanzwe n'umugaba mukuru w'ingabo Major General Paul Kagame Afande Peace. Ni itegeko yatangiye imiyove nyuma y'uko abatutsi bari batangiye kwicwa mu gihugu hose. Yasabye iyi mitwe ko bagomba guhagarika ubwicanyi ntawe babajije, ndetse no kubohora igihugu icyarimwe. Mu mujyi wa Kigali imirwano yari ikomeye cyane, kuko ingabo za leta zari zifite ibirindiro bikomeye birimo Camp Kigali, Camp Kanombe, Mo Kigali na Rebero. Imitwe ya Combined Mobile Force harimo na 21 Mobile Force ku itegeko rya Fande Peace yohereje 21 Mobile Force kujya guha ubufasha ingabo zari muri CND, maze bararwana karahava. Imbere rero y'izi ngabo za 21 Mobile Force ngo hagendaga uyu ntwari Leti Rusagara, akabanza akamenya uko umwanzi ameze, uko ahagaze, ibikoresho afite, uko ateye, ibyo ari kuvuga n'ibyo agambiriye, ngo maze akagaruka akabisangira n'umunyabigwi wacu Charles Musitu ku ikarita y'urugamba, maze bagahagurukira rimwe bakuburukana intsinzi mu misozi ya Kigali. Reka nkwerekeze ku bigwi bike cyane bimwe bivugwa kuri iyi ntwari Leti Rusagara mu kubohora Camp Kigali. Nyuma y'uko RPA ifashe Kanombe Airport kuri 22 Gicurasi 1994 na Eto Kicukiro kuri 23 Gicurasi, inkotanyi zerekeje ku bice bya Nyamirambo na Rebero. 21 Mobile Force yari iyobowe n'umunyabigwi wacu Colonel Charles Musitu, yungirijwe na Lieutenant Colonel Martin Nzaramba n'abandi bamwe na bamwe nk'uwari ushinzwe imirwanire Leti Major Antoni Rusagara. Urugamba rwa Nyamirambo rwarakomeye cyane, kuko rwari icyo twita urban warfare, imirwano yo mu mujyi, mu gihe inkotanyi zari zimenyereye jungle war, intambara yo mu ishyamba. Ex-FARI n'interahamwe bari bamenyereye imirwano yo mu mujyi. Kuri 29 Gicurasi 1994 hari igitero cya mbere cy'ingabo za RPA cyabaye, nubwo kitagenze neza, ariko ku 31 Gicurasi nyuma y'amabwiriza mashya ya Afande Peace, inkotanyi zongeye gutera ku buryo bwuzuye kuva Kimisagara, Kivugiza, Rwarutabura no mu Miduha. Zarahigaruriye. Imirwano yarakomeje hagati y'ibyumweru 2 na 3, ariko ku itariki ya 4 Nyakanga 1994 mu gitondo, abari muri bataliyo ya 21 bayobowe na Leti Rusagara bahise binjira muri Camp Kigali mu bice bya Gitega, Nyamirambo yose na Nyakabanda. Ibi byabaye nyuma y'imirwano ikaze y'iminsi 3 n'ine, aho ingabo za Brigadier General Garcia Kabirigi wa ex-FARI zahungiye inyuma y'imihanda. Icyakoze mu mihanda naho ntizaguwe neza, kuko zasanze yafunzwe n'inkotanyi nka batayo y'101 Mobile na batayo ya 7 n'izindi. Camp Kigali gufatwa byaranzwe n'ubutwari bwa Leti Rusagara muri batayo ya 21 Mobile Force, byaje kugira uruhare rukomeye mu kubohora umujyi wa Kigali no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Rero niwe intsinzi yavugiye, maze inkotanyi zimanuka mu misozi ya Kigali zemye, indirimbo iraririmbwa mu mujyi wose. Jenoside irahagarara, igihugu kirabohorwa. Ibi byabaye intsinzi ikomeye
ku ngabo z'inkotanyi ndetse no ku banyarwanda bari bamaze igihe kinini mu bihe by'intambara n'ivangura. Rero iyi ntambara yo gufata umurwa mukuru by'umwihariko muri Camp Kigali niho uyu munyabigwi yagaragarije ubudahangarwa bwe, yewe yukomeje no kuganira na bamwe mu babanye nawe. Banakubwira ko yigeze no kubarizwa Mobile Force ya 7 yari iyobowe n'umunyabigwi wacu Lt Colonel Bagire William. Itariki idasa nk'indi, umunsi udasa nk'undi, umwaka udasa nk'undi, tariki ya 14 Nzeri ariko mu mwaka wa 1995 ngo yaje kurwara araremba cyane mu bitaro bya Kanombe. Bamaze biza kwanga ubuzima buramucika, Imana iramuhamagara. Ariko inshuti yawe yitabye Imana ari CO wa Gendarmerie ya Cyangugu. Nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu, Leta Major Rusagara yakomeje gukorera igihugu mu nzego z'umutekano. Yashyinguwe mu cyubahiro mu irimbi rya gisirikare i Kanombe hamwe n'izindi ntwari zitangiye igihugu. Reka turebe umurage w'intwari yacu, umutsinzi w'akataraboneka. Umugabo ntiyapfuye, yasigaye mu bitabo by'imitima yacu. Yatanze ubugingo bwe kugira ngo twe tubeho. Urugamba ruramutinya kuko yarurwanishije umutima w'intare. Leta Major azwi ku izina ry'urugamba Moshe. Yasize urugero rukomeye rw'ubutwari n'urukundo rw'igihugu. Ku rubyiruko rw'u Rwanda umurage we wigisha ibintu byinshi by'ingenzi. Gukunda igihugu. Leta Rusagara yagaragaje ko gukunda igihugu atari amagambo gusa, ahubwo ari ibikorwa. Yashyize ubuzima bwe mu kurwanira ku Rwanda rubona amahoro n'umutekano, ubutwari no kudatinya ibibazo. Mu bihe bikomeye by'urugamba, Rusagara yagaragaje ubutwari bukomeye. Ko ibi birigisha ko koko ubuzima bugoye, umuntu agomba kugira umutima ukomeye no kudacika intege. Nguwo intwari yacu Leta Major Rusagara. Reka natwe tumuherekereshe iyi video. Imana imukomereze ijabiro. Twitwa Isaha None TV. Nimba ugeze hano bwa mbere, ngaho kandi subscribe kugira ngo ibiganiro bitaha bizaze bisubiza ibibazo wibaza ubu. Nitwa MM. Ibihe byiza.